Nyuma ya ndiunga ya umunde ya Gavana Kawira Mwangaza kire bunge ya kaunti ya Meru Ashemeni na MCA gukionekanaga kwina nyimbo cia ngwataniro ubirigiro ni ati ngwataniro ino ikareta uthie na mbere kwa ibinda ria mieri 6 ni kwithiritwe na nkucanio gatagati ka ndwangi ino cio cieri cia kithirikari kuonekana ona nkinyagia kwina rwaria rokweberia Gavana Kawira gitini ende Gavana Bonokwane Sirit ngwataniro ino bamwe na ogu itiregiritwe na ni makitia ntu akarima engi na nontobwo ogumuthenya wa igoro kinyagia ma MCA mama ni mararutire miaria kumeneria Gavana na maria maragwatanagira na Gavana kwetwa akunyaniri ni kumania na ekarikariria umundi nikitugukuria utupe moni maku na kethirwa no gwiciria ni ngwataniro ya oma na ya gutura ngwataniro ya umundi gatagati ka MCA na Gavana Kawira ni ya gutura tunenkire moni maku gukurukira 40188 Tinde mbere bururu ino ni mushantiro ito kubanganiritie. Ngwataniro kuonekana gatagati ka Gavana Kawira na MC mabunge ya kaunti ya Meru magitikiria kugwatana njara. Akari na atongoria kaunti ni ya Meru kuruta maoni mao nyuma ya ngwataniro kwanirwa kuonekana kaunti ni ya Meru. Bunge ya Tharaka Nithi gukurukia mbongeri ya budget ya Rwangirwa Ogima na urimi ikionekana kugunika banene. Ntomurume kuratho na mugue kuguru na ni unge nterecia egembe orime karika mawagagia monekanite kuongereka muno ntere inu. Mwananiria wetu wa mathithio tukumunde ni Purity Richard tukiambiriria nyuma ya nkushanio ya nkuruki ya mieri 6 gatagati ka Gavana wa Meru Kawira Mwangaza na bunge ya kaunti inu riu nkushanio ino nicionekanite gukinya mwisho nyuma ya Gavana uyu kugwatwa ugeni na ikeno inene bungeni inu nkethi nkumbataniro na nkinyagia kuthekania cionekana ontu nikionaniria kia mwisho wa rumena ngwataniro ino yonekanite ntuko nini nyuma ya MC mamwe ukinya obishini ya Gavana na kuonekana guceria ngwataniro na Gavana uyu makiaria nyume mucemanio uria utongoretwe ni mubunge wa Ntwaka Karambu Kairemia nimetikaniretie ati milioni 10 iria irekire mathabu mathirikari kambire kuruta wira maturani na MCA akethirwa na uge kirimirandi iria ikaruthwa na nkinyagia unenkaniri wa basari Muthiru Murioki na araithitie kana na kujirite murio uyu wa ngwataniro ino na atutumira riboti ino. Nirumbura ruringi muthenya na Arua nyuma ya county assembly ya Meru amana Gavana Meru kuthwa bagwatanirite Undubobo kinyanirite nyuma ukinya muci munene obicine ja munini omutongeri omugongo no rigathika chagwa na kuthiria ntiku ithoto nao batigwatane bwega ni muthenya na Arua batongerete mubungo ekuru Karambu Kairemia oro gutumi mutongeri omugongo na munini wawe nikenda kuona muthenya na Arua county assembly ya Meru na Gavana bakugwatanira ontubura bombete kuthithika nkuweibwaga mono a Meru no ntubo to ageteo kuturingira kura kuturombera mwanka twakinya tukinyite ruari nkuweibwaga na timwega nkai ibwaga sana bwenderea mbere guturombera twete tugitanairia nguge ou twirumwe nuntu no mwathani nwa aikagia itharimo biawe na nandi kuringana na MCA baba batongerete ni speaker yubundi baugite baketho bagitane ngwi na Gavana na kinya gutigiri bo mukurukiria antu baria babaitire ukurukwa nikenda kona thirikari ni gwita ngugi ko wankwenda kwira antu betu ba Meru antu betu ba Kenya antu kwena ru intu kwinene ni ontu mantha twathie tuthirite kiumia kira kingi tukuthiria na tomba gwitikaniria na kuma ruju rukiri Gavana akethirwe ngugi na mashinani na akethirwe na MCA bonthe bandamene nawe kou Ameru bakaigua beno gwa kaire no ntumanto ya kumbokinyanira na to wetaniria kabisa urangu eche tugitetwa ndene Meru kazi na sisi kama bunge letu la Meru
Tumeambia gavana wetu kwamba sisi tuko tayari, yale ambayo yote yanahitajika kufanywa na bunge, wale mawaziri ambao hatukupitisha, wale chief officers ambao hawakuweza kupita kuletwa katika bunge letu, supplementary budget na mambo yote ambayo yanahitajika sisi tufanye kama bunge, tuko tayari hata kama ni kuanzia kesho ndio tuweze kufanya make sure that Marians do receive their services that they do need. Ya maingi itwethira twina reserve ngavana ketha ina reserve wenka mara tweta mechamanio iketha mechamanio tutweshimiana lakini twetikanire na ngavana kuma ruare ba tuketha twetane twikintu kimwe tumuikie na mashinani twete twakane tukaranie twaile mirandi tona miru iwita na mbere bubwega na ngavana nonto kinya itairitite ituwete nende tukawa buranga bana arawa maendeleo kabati kinya turua maendeleo nende thai kabati. Anto ngavana wa Meru Kawira Mwangaza abwathirije ni akwenda kule antu baratura ibarine kuromba nontu bothirije murungu abutharime na abuthithie mantu ja manene itugwiritwe na arua nontu twina county assembly ya Meru tukurikia kugwatanira kiri mantu jara jonde tutiragwatanirite na kiambere agatigira milioni 10 cia budgetine MCA baguta maturene nikenda baita ngugi akiwa nibo beketho batongere mbango juju bara turatega na bobo tukurekanira bara turakanagia kanywa tukurekanira bara tureta na marieto tukurekanira na twetikaniria 10 million iria ciarikire budget nontu ici ekirio kire budget yeje twina yo thaa ici aheshimiwa betu bageta mashinani bamberie kurita ngugi batethanirie kiri basari batethanirie kiri murandi muyanya kenda tomba gutethia antu betu ba Meru. Amna bubu augite we agatigira bageta na mbere na rwaria nikenda gutegera mbeciri ketho citengo wandi matuko twitite jau jange itu tukabanga mantu jau jange jonde ko utukendera kubanga twingwa tukabomenyithia as time goes. Gavana Kawira Mwangaza etho na uge kibara batrenda account ya Meru twekigwatanira na itu kuga kibara batigwira gwara kwina thiri iborirwe nontu assembly na governor wao beta kwa gintu kimwe na tugaita ngugi tugwatanirite monka tutigira tukudeliver kire kana ka Meru kuma ntukwena arua batu atukuromba excellence the governor